Uwe orang ba abreu balatip kerteng kumu kermen leng dok nong laj, lai pu prasnem kerta, ulah kelak no hadian, kejing mesau ke bajur ni ke bentak ke skor. Hadian bala subah ulah syabom syati di kebreu ke bamla ban itu. Kani kejing jah kala jah kami jong kakat wei trik ujembang arajar arpusau, hak sinong erpakon, hak distrik riboy. Kerkum kejing tip leo lum le thu bakat tu kaningut kinong sinong ke erpakon, hak kami jong kakat wei trik ujembang arajar arpusau. Hakapor kumrap hashtag ni miet kilalap ini ubriau bulat ya lang ketar penggejing lengkian kesna. Pada penggejing mensau ke bajor ban marmar kilapun kitno syaka civil hospital hanong po ban yo kejing sumar. Rena kaliang di bor penyakin ke hospital kilapun mana mau nurang ba ulah klak no amar kejing mensau ke bajor. Balap thapat ban ek postmortem and grams hasil long hakakat artrik jemang arajar arpusau. Naga liang gibahayang lambat gibor punya senong ke pakon kilapan pau gejing subah ke bajor bayu nu brio ladan gibla shop pun mensau di brio bamla beluto baiklah ada pen ujor ke jahar haga tanat nongpo bat ke pulit ru marmar kilahir sekane ke jaka balap inu orang ba ban penlong ya gejing tokit ban bantuat di badan keti ban tiet ibat ban bom inu orang ba hadu bana klatno nengkong sampai pempau daga sosik ke bakrau ya hak bari de kene ke jinjia ke ba mentakas ni kejingja kalong ke ba nadu menit pra beje pra lala tip ya ya kene na ki khulong sung ke ba pentip sengi ba kilap ya ga jinjia ba mensawang ne ti nilap penkit ya ki ya i syahadu syah hospital ila dalam poy hospital ti ila dekut mensim no ti nilap dak sosik ke ba krau ba ke jinjia kum kan ke jinjia nyapat jolap menu kadiru kasin kemlengkong bangat kum kini ki jajing jia ki becewan jia ke sitong jangi de nakaliang jangi ka dar bastong hi bawe nisrokhia bat idap dak jing skau kendit nadu menhenin menmet ngilaya lek jawan hai bade ber jing kam di de ngilai kendut ki trai yeung na klina ilok jang iro ki medan kano ka jing ya baklan ka jing tau benno de ngilap ya iba jingkali jangi iro ngilap ba idan hangne halenti nalu janmet bat hadu kesngi jing hadu kaga minit ka ba jia te nakaliang jangi menem stam ngila lek ban bu na ka FR police station te hadin kat to kat nepor ngayo ka jing tip na ngai doktor leng ba ka jing request tang police department ang ban pendap na menta kesngi ka postmortem te yo haban rifar na habra na silang tang bangin yo pendap kan tagasngi di hadu mentaru dengi pat yo kubor ke babiang ke batikna dengi sutip ba kejing pentip kalong ba mentagasngi rum laman pendap yo hadu asai kendai sepuje dengi nagaliang ador bersnong iskokia bagi kerpat ru ya ka police department ba kan liak kamplay hawd berkini ka jingjia ma bakin wat sebut ka basai nomor nagaliang jongi ka snong ru nyimtip hanurkum iklat nomor ba da syuur mah nomor wei te hadu bandayap te nimpat jusem te yodan kano ka kejing suba yano nakaliang jong dorbas nang yimdan nanti ni suyan nisanya abik ka police department banle ya ka badan kam te ngingit skam ba ka kam kan long ka bayaj bayaj nanti angkatan nakaliang jong ka baros jing tip jong ate ngatip tang kata ba iwan khot ibalung nongrum isya ya khot balung kan jad nong rum te ong ba kurmen ulat thia ang te tu pang ne ulong kum no ong ta te ngasuan mare la kawan mare ang ta wan pek te don lang bat uhi hang ne te nganda ngakli ka kli jong u ka kli ka kejat ka phai chane ka kli chate te u ka khamat ka phai chane ka mat jong u te nga pen khi ka kli la su jam satu dakasnam sudah si kanega siliang ka ngap dap dah senam sudah. Yang tu pada sipang kila poi kena senong, te kila ya rak no kena senong hi. Thep hakali jong orang bak senong, ke alam senong po. Kiram possible. Oh, possible. Tapi nak matai kong gah kong kanu beji ngana ka kong beji. Ni ka baji te imat praduna bro ladon pi. Ladon praduna. Udai mehe yang ah. Kun jong kapara jong ah. Aku beri kejing kisah ke bangi osngo nak liang jong kejing kesam kidan ke suspicion nak benta itu beriau bagilah jar kerteng
Henry nak liang cungi ke senang ni asngau ke kerteng ke jong u nyimpat lapat pensisa na udai Henry ni apa ye ke ba police department kan sim ke statement ke biang lekin tip dikena udai UBUC balik ni kam kan ni ke di ke jinjia hidal dia ba urhat Henry wala taru ni ba kilap ay ka FIR po tanan malkum juru akan adu mentah 4 dek ke postmortem ke bakilian ke hospital tinggal jkam ba ke bapaka kan syai kan dia ke postmortem begini airport buat kum juru layo statement ke bapaka na police department kenang ba kenam sa umdum hak be begini ke jinjia